Kulumak lishabil esil liqaqua Jesucristo hoits ibaum San Mateo. Abiomak junchik li jaljokiru atin, jun li quinqaj echal jun kabal, kirau jun sirsh kishsut chikoral, kishbekaran jun yatzlebal ut kishjib jun li kab chokre laj akalenel, kishke chito re laj kalom ut koochinaj. Nach biblak shkeich chokbali kishtagleb lishmos rikineb laj kalom re tishkul rulit akwin. Oteb laj kalom kishchapeb limonsej kishteni lijun kishkamsi utijun chik kishkutichepek kishtaklak chik juntzoleb lishmos nabaleb chik chirueb likeb taklak shbenkwa utjokanaj pi kishbanu reb sarosojik kishtaklali ralal rikineb likwalal teroshloqi chansashchol aban eblaj kalom nakierili alalbej kishchichiribilebrib aanain lita echarin krelichot kimkesh kakamsiq ut qechaniak lishchot keshchap kerisi sali akwim ut keshkamsi naqtakolok laj echareli akwim karut shbanu reb laj kalomaan keshchere eba mausa kalomaan tistachep chujunakwa utishkechito lishchot reb halanchek akalom renaqteshto ruli rakwim sashqei keshchele Jesus reb omajunkwa irilom salisantilhu lipek li keshtertana eblaj kabladel aani kikanak choxnimal rupek selkab Alikaqwa kibanu kreain utaan sachbacholej chikun jokanak ninkiere naflish nimakwal akwa bejiom lios tamaqeq chiru uttakeq re halanchik tenamit renak tauchin chius nakkerebi ebli jalhokliru atin likishchele Jesus eblish benil achtih ut eblah palise kestauru nak chirisheba anchochi atnak ut kesik charah rush chapal abang keshikwa rue blitenamit Shbana an profet chirue Ratin likakwa